Reka twizere ko mumeze neza cyane mwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official ikaze. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru aba agezweho mu ruganda rw'imyidagaduro yaba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Umuraperi 69 arasaba indishyi ya miliyoni imwe y'amadolari kubera gukubitirwa bikomeye muri gym. So reka tunyure muri iyi nkuru mu buryo burambuye ngo bimeze bite rero. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Ubundi icyaha n'igisaza. Nyuma y'umwaka urenga umuhanzi Tekashi uzwi nka 69 ahohotewe, ubu ari kwaka indishyi ya miliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gukubitirwa bikomeye muri gym. Uyu muraperi Tekashi 69 arashinja La Fitness kutamurinda mu gihe cy'akaga yahuye nacyo ubwo yari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri gym. Iyo gym ikaba iherereye ahitwa muri Florida. Ubu ari gusaba miliyoni imwe y'amadolari y'Amerika, hanyuma mu manyarwanda ni miliyari imwe na miliyoni 394 n'ibihumbi 450. So iyi ngingo itangajwe n'inyandiko z'ubucamanza zavuye muri Palm Beach, Florida, aho uyu muhanzi w'icyamamare Daniel Hernandez uzwi nka Tekashi 69 arimo gusaba indishyi kubera igitero cy'agashinyaguro yakorewe muri 2023 cyatumye ajyanwa mu bitaro bikomeye, ngira ngo murabyibuka, aho bamuhondaguye amakofi ndetse isura ye bakayangiza cyane. Amakuru avuga ko Tekashi 69 arimo kugaragaza ko La Fitness itabashije gutanga umutekano wuzuye ngo irinde igitero cyakorewe mu muryango wa gym. So cyakozwe n'abagabo batatu bivugwa ko bari barwanye. Hanyuma nk'uko bigaragara ku nyandiko, so Tekashi avuga ko aba bakozi bo muri iyi gym yitwa La Fitness batari bafite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'umutekano muri gym, kuko nibamurindiye umutekano arakubitwa karahava, kandi ko batigeze nta kintu bigeze bakora ngo bahamagare polisi igihe bari bamaze kumenya ko habaye igitero cyagabwe kuri uyu Tekashi 69. Uyu muraperi uzwi mu ndirimbo nka Guba, Fefe n'izindi ndirimbo zitandukanye mwamukunzemo muri benshi, avuga ko kubera ubu bujura bwabaye no gukubitwa yagize ibikomere ku mubiri, ububabare bukabije, ubumuga, isoni, ndetse yatakaje amafaranga menshi yivuza, kubura ubushobozi bwo gukora. Avuga ko yagize igihombo mu mibereho gikomeye cyane. Amashusho yashyizwe hanze na TMZ igaragaza Tekashi akubitwa inshuro nyinshi agerageza gukingira isura ye, ariko ntiyabasha kwirwanaho kuko yari wenyine. Yarakomerekejwe ku matama, mu mbavu n'inyuma mu mugongo, naho abaregwa batatu bafashwe nyuma y'iki gitero nyine batabwa muri yombi. So 69 rero ubu arifuza byibuza indishyi ingana na miliyoni imwe y'amadolari. Ayo ni amafaranga menshi cyane guys. So ayo niyo makuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro, tuba twambutse tukafata no mu yindi migabane. Nk'ibisanzwe ni kuri bikorwa official, turabashimiye.